Iyi mpanuka yarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Iyi mpanuka irakomeye cyane, iyi mpanuka irahambaye, iyi mpanuka yarijije abanyarwanda benshi cyane, iyi mpanuka yakomerekeyemo abantu benshi. Iyi mpanuka ibereye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Muhima, ubwo imodoka yavaga ku Kinamba yerekera mu mujyi wa Kigali, ndavuga kwasiteri ifite purake LG 636 Z, ubwo imodoka yagonzwe yambaye purake LAD 596 Z, ubwo iyi modoka ririmo iva mu mujyi wa Kigali yerekera kuri sitasiyo ya Rubisi imanuka ku kiraro, ndetse kwasiteri yari irimo iva mu bice bya Gisozi irangije irayigonga. Hakomerekeyemo abantu batanu, babiri barakomereka bihagije. Izi saha bategereje ambirasi, ndavuga imbangukiragutabara, kugira ngo ize itabare abakomerekeye mw'ino mpanuka bataza kuhaburira ubuzima. Nk'uko mubireba kuri kamera za Kidasamura TV Rwanda, mo hariya hagati harimo abantu benshi bakomeretse, abandi barimo bararira, abandi batatse uyu mushoferi wa kwasiteri, dore yuko umushoferi wa kwasiteri yahise ava mw'ino kwasiteri arirukanka, kwasiteri arayisiga. Yari azi yuko agonze abantu akaba bishe, niyo mpamvu yirukase. Ni mu gihe polisi y'u Rwanda yahise ihagera ishinzwe impanuka, ndavuga tarafiki, nibwo yahageze batangira gukura zino modoka mu muhanda kugira ngo bafungure umuhanda. Murabizi yuko mu mujyi wa Kigali iyo habaye impanuka nk'ingi biteza ambotiyaje, bigatuma imodoka zifunga, zimwe zikabura aho zijya. Ariko iyi mpanuka yarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Iyi ni incamake y'amakuru. Nimba aribwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Reka amakuru yacu tuyakomereze hano mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Nyarugenge, mu murenge wa Muhima, ubwo imodoka ya kwasiteri yagonze imodoka y'ivatiri. Iyi kwasiteri yavaga mu mujyi wa Kigali, Kigali Market, ije kunywesha hano kuri sitasiyo ya Rubisi. Ubwo iyi modoka yari irimo iva ku Gisozi ya kwasiteri, nayo irimo igana mu mujyi, dore yuko umushoferi wari utwaye kwasiteri yarangije kugonga agahita yirukanka, yageze yuko yaketse ko yishe abantu. Yavuye mw'ino kwasiteri arirukanka, imodoka zifunga umuhanda. Ni mu gihe iyi mpanuka yakomerekeyemo batatu, abandi babiri bagakomereka bihagije, bakaba barimo hariya hagati na hagati. Bahise bahamagara imbangukiragutabara kugira ngo bano badaza kuhapfira, bano bakomerekeye mw'ino mpanuka, dore yuko bamerewe nabi, bari guhumeka isigana. Dore yuko umushoferi wa kwasiteri yagerageje kwirukanka, ndetse abamotari bakamwirukankaho bakamugarura. Dore yuko bamugaruye imbere y'ikinyabiziga, ako kanya bahise bahamagara polisi ishinzwe impanuka zo mu muhanda, ndavuga polisi tarafiki. Nibwo yari itarahagera, n'imbangukiragutabara yari itarahagera, ariko abaturage bari bafite agahinda n'amarira. Imodoka yagonzwe yambaye purake LAD 594 Z, imodoka yagonze yambaye LG, yambaye purake ya LG 836 Z. Izi modoka zombi, imwe yavaga mu mujyi wa Kigali, imwe yavaga Downtown igana hano ku Kinamba, ndetse yarije kunywesha esase. Kwasiteri nayo yerekeraga mu mujyi wa Kigali Downtown hariya muri gare, ubwo yari itwayeyo abagenzi. Ibi ngibi byarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Ubwo n'umushoferi bamufataga yagerageje kwiruka, yasobanuye yuko atari yirutse, ahubwo yari agiye gushakisha agatelefoni kugira ngo ahamagare amenyeshe ubuyobozi cyangwa ahamagare ambirasi. Bagerageje kumubaza nimba mu bagenzi yari atwaye yabuze n'umwe atira telefoni, dore yuko abagenzi yari atwaye basobanura yuko bamubonye asohoka mu modoka bagira ngo aje kureba uyu nguyu yagonze, birangira yirukase cyane. Ibi ngibi byatumye bamwe bava mu byabo, abandi barasungamiriza impande n'impande, abandi barareba. Ubwo abamotari bahageraga nabo bashungamirije. Murabizi yuko abamotari ari ba kavuyo, aho bageze bashungamiriza, dore yuko ibi ngibi byatumye benshi bifata ku munwa, abandi batangira kurira. Nk'uko muri kubireba kuri kamera za Kidasamura TV Rwanda, izi modoka zafunze umuhanda. Nibwo twagerageje kubwira abari batwaye zino modoka ngo bazikure mu muhanda, nabo bigirana giwa, banga kuzikura mu muhanda ngo batasibanganya ibimenyetso. Ni mu gihe nagiye gushaka
gufata amabuye ngo nshushanye cyangwa bike ngo nshushanye ahabereye impanuka bari banyishe cyangwa bari bankuyemo iyo kotsa. Ni mu gihe nagiye nkamera ndi kubakamera nabwo bari banyishe, bavuze ko gukamera bitemewe. Mbabaza nimba inzego ko zibimpera ububasha gukamera kubera icyo bari kubimbuza. Bavuga yuko ari uburenganzira bwabo kubakamerera ibinyabiziga byabo, bivuze ngo nabikamiye batabishaka. Ariko ibi ngibi byatumye benshi bavuga yuko bikwiye kugera mu itangazamakuru uyu mushoferi wa kwasiteri agahanwa. Ni mu gihe namubajije nimba afite ubwisungane mu kwivuza, ndavuga nimba afite asirasi, asobanura yuko afite asirasi. Mubaza impamvu yari yirukase, avuga yuko atari yirukase bamubeshyera. Ntabwo ari ubwa mbere yaba akoze impanuka ku buryo yagonga ndetse akirukanka. Namubajije nimba kugonga yarabigize nka bizinesi, avuga yuko kugonga ari impanuka. Murabizi yuko abanyamakuru tuba dufite utubazo twinshi two kubaza. Ni mu gihe uwo bagonze wambaye plaque LAD namubajije icyo yifuza, avuga yuko icyifuzo cyiwe ari ukumukoreshereza imodoka ndetse n'abantu bagonzwe nabo bakabajyana kwa muganga, nta kindi kintu yifuza. Ni mu gihe nahise mpamagara inzego zibishinzwe za polisi, mu minota nk'itanu zari zihageze. Mu kuhagera zitangira gukura bino binyabiziga mu muhanda, dore yuko imbangukiragutabara nayo yahise ihagera itwara bano kwa muganga batarahaburira ubuzima. Ubu bari kwitabwaho neza kwa muganga, nta kibazo na kimwe kugeza izi saha bafite, ariko nabo baraza kuvuzwa n'ubwisungane mu kwivuza. Ndavuga asirasi, nzajya mvuga ubwisungane mu kwivuza bamvuze asirasi, ariko ni ukugira ngo n'abantu bo mu cyaro bazajye bamenya ibyo ari byo batazi sirasi icyo ari cyo. Ni mu gihe amakuru yacu tugiye kuyahagarikira hano. Amakuru nakagaruka, nimba aribwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Nongeye kubifuriza ihirwe cyane, nongeye kubifuriza amahoro ya Kristu, nongeye kubifuriza n'umwaka mushya muhire. Turabakunda cyane kandi Imana ibarebe icyoroshye. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Nge mwarimu mubana nitwa Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Murakoze cyane, Imana ibarinde ibahereze ubuzima buzira umuze. Ikiganiro nakagaruka, amakuru nakagaruka.